Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga inta ikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo adani manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kamanpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kasta meten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilinged na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko, ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan, sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. O anya, magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Nakapimpintas, ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ak unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak ti mang tulungan ka. Kan may sa. Amungat no kasano ti kinapatid mo kanya. Jak to maumang agyaman kan ka. Sapay ko ma, tadi kan to agbalbalyo. Apay ko mga agbaliwak. Sikakid niya. Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing at pangisukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak tikas na? Ay ayatan ka unay, Dani. Kastakmat kan ka, Karen. Ipatpatid ka unay-unay. Ket namnamaek nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti koleyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbang para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita kapimanaw itayan ako. Uwen, nanang. Kaslag dardaras mat. Uwen, sang-sangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na intun bigat. Kasta. Ket, kumusta nga iti panagadal ti nobya manak ko? Medyo marigatan ka no, nanang. Ang kunana mat akabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwen, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga road ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ne, sigamat gayam, Dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Mala, umunag ka. Agyaman na, Karen, ha? Anya may dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abaston. Kapuros a prutas ken natnatang. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos ditoy. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga min no next week. Kasta, ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos intun madamdama. Ay, undan. Nangan ka ka din? San pa'y kaririin ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok ang mga numat-maturugak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagharmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi eh.
Ay kat ituloy mo pa lang nga rod ti maturog Ringan kan to, inton makaluto Ay, sige man nga Rod. Ay, napuyatan ak ngamin na talaga. Kano ka pa'y asimang pa, tanak ko? Kasangsangpot ko launay nanang. Di magasak pa nga miniji palengke. Ate, ingatangan ka iti tinapay. Kan inlak aman kayo mutan iti sidan nyo. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Ayun gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman. Birbirukan na ka. Apay ka no nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Kat sika tinapili na amang itrabaho. Ay na, nagsayatan nga kasta nanang. Dumalat tangamin no amuda na saya at kan pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan, anak ko. Pudnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak na kaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabaho. Ba nag-arumbang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anyangay man ang dagitain sangpo mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery, nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat kan nakasing-sing putpay. Ninanang met, adayo nagasgasa takmet iti anak yo. Ngamin, kinayat na. Uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makitak adi namot saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak barok. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit dita talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Tatalaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la kuma, nanang. Kumusta kan Karen? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksat. Kan umaw-awag kan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Diyak kayam na ikarga iti bag ko. Sakbay asim ragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay lang, Mat. Aywan kayam. Adamanin babayadan mi. Kasapulam ka diti kwarta? Uwen ko ma. Imawag ak ijay balay. Ngam awan ka nupay matimay pauid da nanang. Di ka di makaawid ditoy? Saan pa'y Nagado ti as-asikaswag. Maistresak nga rudan kadagiti nagado ang arami di dya pagadalan. Sige. Itulod ko lang nga rodan di tayong bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sana balin tinapatag ada ramatan. Kan may sa kayat ka matla makita. Kailiw ka nga minang ka. Anya nga tano ipauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito'y syudad. Saan ka matlaang ngamin ang masango. Kaputa makumiko makidya pagadalan. Sige nga Rod. Masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipauit ko ti kwarta ka sa pulam. Ad-adda mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ninanang Mat. Siyempre, nalamin ija bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung akiminis ti kutis ko. Ay na, nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo to'y anak yo Malaksit iti dayta. Nagagutak pa'y. Sabagay, nataer ka mo't di ang agpaiso anak ko. Nangisit ka laang basit. Ninanang Mat. Tall, dark and handsome nga rod. Ako na dagiti kaadalak, nanang.
Pagyamanak unay balasang ko, takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika. Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Kat sapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang pagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, nanang. Ado nga mintin kamakam ko jay pagadalan. Iso nga itaak lang manan nakaawid. Ay kat say-saya atom nga ron ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakil mo. Bakay? Apay ka de lakay. Nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da gijay. Iniyag mo ni Dani tay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay, huwan nga magkasla nakababain mga rudan lakay. Sanda pa'y nga agasawa iti anak ta. Ngam, kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamit ano saan na apagad-adalan di anak ta. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam bakit? Nga main, saan mo met adinawa? Inted naman. Kan may isa, uray saan da pa'y nga agasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, adamot pagsayatan na. Nga may, itapay lang, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakalaslas-tog da ngagsasaw, nga mawam ikarkari dagayam. Ay, sa bagay mo't kit di alakay. Nagasat kid di anak ta, nga main, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na pa'y. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. Ah, No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki din ay. Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namot ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagay. Nagsingpay. Kinagahanos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman akunay, Dani. Ibaglaang hantada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamat tan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan ang yaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo ti pamilyam. Tikid di pa nagadal mo tinto na rin. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga, Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital Iti kasta, maamwak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrubuatak labi 8. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyaman nak. Bye. Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadag iti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbagan ti doktor. Iso kumati aramida niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita agto makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti aramidag dito Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan. Isu asapay la kumaata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, tatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Ato pa'y ngamin ti aramidag.
Sige anak ka. Bye! Uy, Manong Dani, si kamat gayam dito. Dandani di ka na ilasin ha. Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga ay asaan kayo mat ang nagkuyog kiniinsan Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat iji bagyo ti kasinsin mo. Ha? Ni, bagyo ko nam. Kat no isumat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko nan? Amangan mo sa bali. Kahit ko asawan, amangan mo nagbidot ka lang itinakita. Kasano ko mga agbiduta? Kat no nagsao kami pay nga rod. Gimatang iti karne kan natang. Iso ka no ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pa'y nga rod, sa mabuting kamay, ngamin lumuklok magmat, ang agis-isom laang mat. Sa bali latta ngamin no nalaing nga agaywan tinobyo na, saan ka di Manong Dani? Kwa, wala. Sige, mapanak man pa'y nga rod iji balay da, Venus. Kat, agyaman na ka. Awan anyaman na Manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen? Di ka kumagong ungit, Wen. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo? Uwan no, parikot iti nagbaitan ta? Ha? Ne, apay mata na sa ludsud mo day ta? Uwan takas ano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya ka na, no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang dayta, Dani. Kwa, pasensya ka, Wen. Pasensya ka, no anyaman tinaibagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit ang banog kula da ito eh. Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka, Mad. Pasensya ka, Wan. Makumikumak nga mina talaga iti panagadal ko. Iswasaan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka, Mad. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din iti naibagak. Nagadado lang aro din na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan may sa, talaga mat nga dabasol ko. Karen. Oo, sige ha. Idaba kunda ito ay, at upay niya mintinaskan nga ilampas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan anad ka kumanditawan. Wan, kastamat kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Ambom barok. Kasta unay apanagyaman migan ka. Gapo ka nagiti adon anay tultulong mo ka na kami. Nang runa kan ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gapo tada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Sumagmamanolaan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ay katuan abarok. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kamin amakibiyang ta nahustuan kayo matan iti tawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yun, nanang. Ngamin, amo mingad adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ay katuan no may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kamilaang dito'y anakasuporta kada kayo kan ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka na kan. Bili ba ka talaga iti kinaalis to, ma? Ha? Saan la trabaho iti aldo ti pag-alis to, am?
Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto. Masikog magkaya mo ni Karen. Masikog ko na, Uncle. Kawan. Isumati agwarwara sa damag dito yung lugar tayaw. Anya? Di mo naggraduar ni tabulan aya. Apay no tulagan yung tikalay sayaw. Itikas ta, mamabinsan tikas to siyaw. No siyang lamay sa uray saan ang nagtrabaho ni Karen. Patsek asan ngagbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka ngagtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kaanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak amo ti sawa, Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamatan ti pamilyam. Awan sa bali a pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kaning patag ka iti kastaunay. Kastamot ti pamilyam. Hangim apay. Inayat kamat, Dani. Ammom dayta. Iso na lang takasla na pukaw dayta. Gapoy iti panagin na dayuta. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuykuyog. Ken panangan andingay na kanya. Kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanaladawan ti amin. Idinaamwak nga dagayaman pamilya na. Apay ngay talang ay pagantay to'y. Itatamasig kan. Nagbutangak nga Dani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay na ramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, gusto na ita pa nagsangsangin mo. Anyang nga rod. At daditan, dalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan. Anapukaw ti panagayat ko ka. Dani. Giburay no kasta. Agtalinayad lata ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag tirik na parakan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag no kanyak. Iso na lang. Ta sa anak ba't a robot. At damat puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay dramay ta ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Adona. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ngayon kaituloy abasaan to'y surat ko, kablaawan kayo payman iti naimbag nga oras. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube.
Tinak ibingla ita kat may papan iti madama ang mapaspasamak iti biyag ko, nga adda pa kay naigan na itinagan ni Ayat. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Kumusta ngay mat ti trabaho? Doon na anak ka? Ay, makabanog nga rod natang. Nagado ti ipapaaramid ni Boss Jerome. Sapay dandan inaldaw nga agpamiting. Lukas ta, isaw, ti pagsarsaritaan nyo itay ka ni Trixie, agayemaw. Wan tatang, masakit ka no ngamin ni Sir Alejandro. Iso ati anak na itanti mangimaton iti kumpanyada. Wan ata talaga akasta ti patakaran nag iti babaknang nga akin kuko ka nag iti dadakkel a kumpanya. No saan da nakabaalan nga asikaswan ti negosyo da, ipasublat dan ka nag iti anak da. Wan nga rod tatang, kasta tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahuan mi kin ni Trixie. Kahit nasingput-mut lang ka na iti kabarbaro abusyo. Nasingput-mut kit di. Iso na lang ta medyo stricto. Nakasirseryoso a tao. Awan iisaman na. Kanayon anak kamirugrog. Ay, kit isamam ngamin anak. Tapno umisamay. Anya? Ni tatang man. Ang mga no panunutan na paikit di nga agpatpacharmi nga kankwana. Nus isamakit din nga awan matgap-gapo na. Saan mat siguro anak ko? Isamamlaang tapno umisamay kasjay. Ay nasaanan tatang. Talaga siguro akas jay dagiti babaknang. Seryoso da iti biyag. Nang runa no may papan iti trabaho. Oh, Donna. Kunak man no imbaon na ka ni Boss EJ site? Wan, ngam in-cancel na. Ipapa-arrange naman yung dagiti schedules kan meetings na. Iso kano ti i-report ko ita. Ay, agpada tangarot Timat coordination kadagiti suppliers kan clients ti ipapaasikaso na kanyak. Iso kanumat ti iaramidak iti report. Ay, talaga saan ang mauawatan ti ugali day taubos tayo. Ay na, naku namon, Donna. Moody. Isupay Talaga akasta kanu ngamin dagiti nalakayan abaro. Anya? Kasanumat ngamin asaan ang malakayan abaro kat kastamat ti ugali na. Nakaserseryoso. Dandan ni saanan ang may drawing ti rupa na. Gapo iti kami misuot na. Anya? Sika talaga, Trixie. Ingaraw mo man ako napon. Pudnumat. Naimbagla ang ngarud taadamat itsura na. Tanuawan laang. Ay, Jack Amon, friend. Uy, agtalnakan. Ang mga ano adapay makangagkan ka at ipulong da ka ni boss. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Naka-ready amin ng dagiti schedules tayo itaalawa, sir. Okay, good. Awan ka dito na-conflict na schedules? Awan matkit di, sir. Naka-schedule amin iti husto nga oras. Nakasurat amin nun iti report ko, sir. At yun, Okay. Sika ngay mo, Trixie. Nalpas ka din ti report nga ipapaaramid ko kan ka? When sir, adda dagiti correspondence ang masapul nga i-review tayo ita. Okay. Isupay lang nga ron ti i-discuss tayo ita. Rugyamon nga ibasa ti may papan ka nagiti correspondence. Tapno damalpas tayo. Tane, mapanan ti oras. Hello, sir. Good morning. Hello, Donna. Good morning. Anyang oras ka sumura kiti opisina? Agrobrubuata kon, sir. Apay ka di? Kayat kong agsarak ta, sakpaya sumura ka iti opisina. Ha? Kayat ko asawan, ag-meeting tapay sa kanto sumura. Okay. Sige, sir. Okay. Isend ko ken ka ti address ti lugar a pag-meetingan ta. Okay, sir. Sige, tagrubatak matan. Agkita tanto ijayan, Donna. Bye. Sige, sir. Bye. Nag-ordera ko ni ti kananta. Ngam no dapay kayat mga orderan. Ibagam lang iti waiter. Oh, adto iti menu.
Agorder ka pa sa tanturog yan tag-meeting. Ah? Saanan, sir? Okay akon kadagit in-order yun. Sigurado ka? Un, sir. Okay. Kasano nga ron? Alta ka din update, may papan ka nagiti pending a permits kan documentation? Un, sir. Adda do a permit ang masapul a pirmaan nyo. Mabalin ko mat nga isagana dagi jay kalpasan ti meeting tayo. Itikas na, malpasan. Okay. Gayang, sigurado may pasam amin a report inton o may alawas. May papaniti monthly coordination meeting tayo. Noted, sir. Madamamat kit din nga aramidak ti report ko. Nagiti ngay materyales. Awan ka di pa nagiti ag-deliver? Inton Miyerkules ti pa nang i-deliver da kadagiti materyales, sir. Na i-coordinate kumatkit din kadagiti trabahador ijay say. Nasayat mo't nga rin kasta. Agyaman na kiti update daw na. Iba ka madagos na dagbaliw ka nagiti schedules kan meeting ko, wan? Uwan, sir. Okay. Ne, at dahil tagaya man timakan. Mangan tapay sa kanto sumrek iti opisina. Rabiin nga maawan pa'y lang mo't jay anak ta, bakit? Wan nga raw lakay. Urayan tabiitan amangan no paawi den day jay. Awagam man kit day. Amangan mo't nadamanan meeting da. Iso nga aging gay takat awan pa'y lang. Nalabit akasta lakay. Awagam mun iti kasta. Maamuan ta no urayan ta wano umunatan amangan. Tanay. Rabi imot tayo. Mabisin kan aya. Saan pa'y matkit di Ang awagam latan tapno amuta no sa dinon ti ayan na. No paawid nga tanuan no anya. Sige, mabiit laang nga raw. Taalaak ti cellphone ko ijay salas, lakay. Ay, anyamot din. Adala man ti Rabi, ngam talaga adyak pa'y lang ang maala ti turog ko. Ay, anyamot din. Apay ngay adyak mo din maiwak si iti panunot ko ni Sir Jer. Ay, tunggal ang kidama. Kasla iso ti makit-kita. Ano kasanumot ngamin? Kat pamiting a pamiting. Sapay dudwa kami. Ay, anyamot din ti kastoy. Tila mapampanunot ko. Ay, naku, Donna. Huwag kang assuming. Iti kaano man, saan na kanto ang magustuhan ti boss mo, anya? Ay, kinasayaan. Pilitat ti maturog. Alaag man kit di ti headset ko. Tagdengagak iti kankanta. Wano saan, agdengagak iti drama. Tapno mayaw awan kumandag iti nagado a pampanunutak. Ay, Donna, ayan. Sa dino ti papanam, Donna. Kasla agdardaras ka met. Trixie, imawag ni Boss Jerome. Ag-meeting kami kanumanan. Manan? Friend. Kanayon matan ti panag-meeting yung friend. Iso pa'y Isumot lang nga iso ti pag-meetingan mi. Amangan mat, no saan laangan a meeting dayta, friend. Anya ti kayat mo sa one friend. Amangan mat, no i-date na kan, pero dinadaan laang sa meeting. Anya? Sika talaga, Trixie. Tila man malablabid mo. Anya nga ti among friend. Amangan no pudnumat ti atap ko. Ay sus, malabo friend. Pag kunaam kumamat ngay, malabo friend. Agbagay kayong tupay. Anya? Ay, panawan ka man laangan, Trixie. Amangan no sa bali pa'y ti pagturungan ti saritaan ta. Masapa ka arumwar itata da meeting ta, Donna. Ha? Masapa ka arumwar ta da meeting ta ita, kunak. Ay, sir. Apin no dito'y tayon opisina yung ag-meeting. Isumalaang nga adda tayon dito eh. Saan? Diyak kayat dito eh. Kayat ko arumwar ta. Anya? Rumwar ta ta ijay ta ag-meeting. Nawatan? Isyak ka di laang, sir. Wan. Apay ngay asyak laang, sir. Apay asaan akaraman dagiti katrabaho. One-on-one da dya meeting. Iso ada talang.
Sa balid ang tumat nga aldaw. Okay. Iti sigod ka di apagmitmitingan ka, sir? Saan? Iti sa bali mo't alugar ti kayat ko apagmitingan ta. Anya? Sumabay kan kanya. Aglugan ka ni ti kotsek ta medyo adayo da di alugar. Di kagdanag, tawan dakas nga ramidikan ka. Mapantalangin dyan nga ag-meeting. Sige, sir. Da kayo nga rin ti makaam mo. Mas daaw ako na talaga kini Boss Jerome, friend. Mas daaw ka iti anya, friend. Iti kanayon na apanangawis ka nga ag-meeting ijerwar. Amom ka di? Ada kayo kini Boss Jerome ti pagsasaritaan dagiti kaopisinaan tayo? Tunggal kas di arumrumwar ka? Anya? Dayta ti pudno, friend. Iso nga agpudno ka man kanya? Agar-aram ka din ni Boss Jerome kan ka? Anya? Saan, friend? Sigurado ka? Friend, sigurado, 100%. Ay, talaga asaan ang mauawatan ti ugali dayta Boss Jerome? Katno dandan ni inal daw na ka nga irwar. Kanayon kayo amapanmangan iti agduduma a restaurant. No panunutom ana imbag, kasla ididate na kan. Aklunak ano maminsan, kastamot kang ti mapampanunot ko. Iso na ang talaga ang maipapanlaang mat iti trabaho ti pagsarsaritaan me. Lukas di arumwar kami. Ay, iba din talaga ang boss natin, friend. Pakipot. Panagkunak kat kursunada na ka ni Boss Jerome, friend. Mabain laang siguro ang mangibagakan ka. Managbabain ka nung amin, isong aging gaita kat awan pay laang asawa na. Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti atap ko, friend. Iso ano siyak ti sika, sikan amis mo ti mangipakita iti motibo ken kwa na. Anya? Makaiso, makidya anak talakay. Tapay magpakat. Damdamagan nakit den no kasano ka kano anagaram idi kanyak. Tapay kanungay mo, tanadamag na dayta. Panagrik na kano nga men kat idayday tibus na. Pagkunaan na ngay mo, akasta. Kanayon kano nga awisan tibus na arumwar. Iso na laang tanukas ti arumrumwar da, puro mo't kano trabaho ti saritaan da. Kastaya. Wen, ngampasaray matiliwan kano ti anak ta nakakitakin kwa na tibus na. Panagkunam binitaw. At da nga taagpay so posibilidad na amabain laang nga agaram tibus ni Donakin kwa na. Mabalin siguro akasta, bakit? Ang palagi pamtaw jay anak ta. Nariga at timang namnama. Baknang a pamilya tibos na. Ang mga notice-testingan lang matday ja Jerome ti anak ta. Sabagay, husto ka alakay. Kasla imposible mat nga agpaiso nga aggusto ti kaska ni Jerome iti anak ta. Awan matkit de, ti pilpilyan ni Ayat. No talaga nga isuna tinaituding para iti tunggal maysa, ay kat nasayaat Angam kastay na ko na kaon. Palagi pam jay anak ta. Ibagam ta paliiwan na tibos na. Tanay, narig at ti mailawlawan. Agyamanak manan iti panang itulod mo kanyak, Sir Jerome. Awanan yaman na, Dona. Sino nga tinakatugaw iti balkon ti balayo? Ninanang ko day jay, sir. Ubing pa'y gayam ti inam. Amom, nagasat ka. Ngamin, aging gayta kat addapay lang ni nanang mo. Sana kas kanya kanyak pulos nakaden na ti inak. Natay ka nung amin idimpas nga inak. Kastagayam, sir. Wen, nakita na tansamot na ni nanang mo. Ay, huwag nga agpaiso, sir. Ang mga no kaya ti dumanon di tabalay, tayam amo kayo kadanan ng kantatang ko. Ay, katwana. Dahil talaga yan. Sige, dumagasak pa nga ron. Sana balit awan mo't din papanak. Nanang,
Tatang, iso ni Sir Jerome. Iso ti istorya at kada kayo akabarbaro ang boss ko. Bugbog tong nga anak ni Sir Alejandro. Iso itanti mangimatmaton iti kumpanyada. Sir Jerome, iso matdananang kantatang ko. Hello, tata, nana. Naimbag nga orasyo. Kastamot kin ka, sir. Naimbag man na nakapasyar ka mo dito'y nano mo apagtaungan may, sir. Uwan nga raw. Ay na, pasensya amon ato'y balay may. Basit laang akalkalapaw. May nakamin intulod, tatang, nanang. Apag gusto mo't nga da iti balkon ni nanang. Iso ako nakadumagas pa'y ni Sir Jerome. Kastagayam. Uwan, tata. Ay, agkapi ka pa'y sir. Uwan mo't nga agpaiso, sir. Kwa, saanan? Inton maminsan laangan. Agpakada akmat lang adagos. Adda pa'y gayang papanak. Kasta ka day, sir. Wala na. Katagyaman na kiti panang pasangbayo kanyak di pagtaangan nyo. Awan anyaman na, sir. Sige. Patuloy ko na, tata. Dona. Sige, sir. Sikatin makaamaw. Patuloy ko, Dona. Agsarita tantulangan ni opisina. Sige, sir. Agyaman akmanon iti panang itulod yo kanyak. Agan-anad kayo iti panagmaneho yo, sir. Agyamanak, Dona. Iti anya, Boss Jerome? Iti kanayo ng parangkad kaduam kanyak. Iti di mo pa ng papaay kanyak, tunggal awisan ka arumwar. Agyamanak, tada ka amangan anos kan mga awat kanyak. Agyamanak, tada ka dumdumngag kadagiti is-istoryaan kan ibagbagak. Dayjay? Awan anyaman na, sir. Sorry Ngayon sapay lang ko ma. Tadi mo ikan iti sabali akay papananti kanayon nga irorwarta. Sir Jerome. Sapay lang ko ma, tadi mo panunutan nga ide-date ka. Kinapudno na. Kayat ko lang amin ang matutukan ti kumpanya. Isu akanayon ti panag-meeting ta. Kayat ko apulido kan plansyado ti pan nakaasikaso ti kumpanya. Diyak ngamin kayat ababalawan na to ti amak. No bilang tagka problema ti negosyo mi. Isu adakkel unay a panagyaman ko. Tadda ka akanayon itisibay ko amang tultulong kanyak. Nang runa karagitinaskan am asikaso. Ket kas na ko nakitayan. Saan adate ti kanayon nga irurwartado na. Trabaho lang ti makagapo. Awanan sa balipay. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Awaten nyo tinaimpuswan a panagyaman ko, gapu iti ingkay panang tartarabay dito'y nanumo nga channel tayo. Agan annad kayo kumaakanayon kakabsat. Ti surat nga intay kan biag kita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Alma, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sa nga pulo laang titawan ti anak ko idi natay ti asawak. Manipod idi agmay sa akon anangisakad iti panagbiag mi.
Gapu iti rigat ti biyag ken awan nagadalak, awan nga rod natalged a trabaho amastrakak. Napilitan ak nga rod nga inmadayo tapno mapan makitegged kas maysa a katulong iti syudad. Ket inbatik ti anak ko iti maysa kadagiti kaarrubak. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Napatumarkon ni Sir Rodrigo iti agas na, Ma'am Beatrice. Agyaman ako na ikan kalma. Malaksid iti trabahom iti grocery. Dakal pa iti maitultulong mo dito'y balay. Kastamatan ti panangasikasom kin ni Rodrigo. Awan anyaman na, Ma'am. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kanyak. Makunak anag-asat kami nga ag-asawa. Gaputakas ken ka tinatumpungan mi. Saan kami man anaadaan iti anak, naadaan kami met iti baro akameng ti pamilya. Ket si kadayta alma. Ayun gayam, adda good news nga ipadamag ko kan ka. Good news ko na, Ma'am. Wan, napagnumuan mi kin ni Rodrigo, nga ipaalami meten ti anak mo. Da kami timang paadal kan kwa na iti kolehyo. Ha? Agpaiso ka di daitang, Ma'am? Wen kunakmat. Iti kasta, agkadwa kayo matlaang. Total, nalawa mo to'y balay. Ay na, agyaman ako na, Ma'am. Nabayagan akayat ko amakaden namanen ti anak ko. So nga agsagana ka, tainton bigat matlaang. Agawid ka ijay probinsyayo. Katiti pa nagsublim, ikuyog munto matan ti anak mo. Beatrice. Inala ka di matla amin ni Alma, nagilid sa ganang mayawid na pasalubong para iti anak na. Intad ko amin, ngam imbati na mat dagiti daduma. Kapo siguro, tao may matlaang dito iti anak na. Nagaget, kan nasingpet. Mapagtalkan pa ni Alma. Husto ka, Rodrigo. Iso nga rod asa anak ang masayangan amang tulong kan kuan. Kastamatan iti anak na. Sabay kuma, tatinawit ti anak na, ti kinasaya at ti inana. Mildred. Ha? Manang Alma? Apay nga da ka nga iti tao eh. Anong ti kalat ko sa wang? Apay adi mo imbagbaga, sumangpot ka ita. Siyempre, kaya't kayo asorpresaan ng rona ti anak ko. Ha? Kailiw ko na yan ti anak ko. Sa dino ngay ti ayan na. Ay, kwa manang. Di ka kumagong ungot ngam nagtalaw ti anak mo. Anya? Kano pa'y? Iti anya aga po. Eh, kwa ngamin manang. Kadagito'y lang manang. Nagtangkam ngamin ti ulo na. Puro barkada ti asikason na. Iso nga inong taka. Jakmat ni namnama. Asakitin nagayam ti panangungat ko kinkwana. Dayay, nagtalaw matan. Ay, Diyos ko. Sa dinong ay nga ti ayan ti anak ko. Sa dino ti ayan ni Adrian. Kasta ti ko na ti kaarubak, sir, ma'am. Di na kanuam mo no sa dino tinapnapanan ti anak ko. Ala, huston, di ka nagsangit, Alma. Di ka madanagan, tatulungan na ka magsapol iti anak mo. Agpaiso, sir. Wen, adaladawan na kan ka, saan ka di? Wen, sir. Adda. Oh, ala. Mabalin na ka met akuyugan ni mam mo, amapan ka nagiti istasyon ti radyo. Tapos panawagan kayo, at masapulam ti anak mo. Wen, sir. Sige, sir. Ibagayo lang no kaano ti papantayo. Ay, sapay lang kumatawan ti ka sa napasama kiti anak mo. Daytang matikar kararag ko iti Diyos, sir. Madamag kumanlaang. Mapagtalkan ka di matlaang, tinangibat siyam kan nangitalkam iti anak mo. Sir Rodrigo.
Amangan mo't na makagapo-agapuanan ti tao anang ital ka. Iso apimanaw ti anak mo. Nakasagana ka din iti pagnata, Adrian. Ako madandanagan na manong Jigo. Anya? Ita lang amin nga ramidak ti kastoy. Amumot baro asaltak lang iti grupo. Panaglako iti prutas kan balok ti sigod nga raramidak tapno agbyagak. Ket siyak tinang tulong kan ka tapno agbyag kay tinasaya. Inikan ka iti kawas mo. Pinakan ka. Pinagyan ka dito itagos ko. Amok day ta manong Jigo. Jak tumalipatan day ta. Di ka matanagan. Nairuama ko ni tikastoy a trabaho. Manong, sa dino ti pagtakawan tayo. Asinaglang dito, Adrian. Nalakala nga mas track tayo ti dayja palay. Ngamin, nabayagan na pinalpaliw ko dagiti agnana nga di chay. Nakapanawagan kamin kadagiti istasyon ti radyo. Sapay ko matamangag dagiti makamamo ni Adrian. Kat maidanan dagan ko na. Iti kasta, agkita kami matlaang iti anak ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Ipalubos mo ka iti panagdan namin manan nga gina. Jak lakit di mapakawan ti bagi. Nadada ka sa mapasamag kan kuana. Buisit! Oh, manong Jigo. Apay kastawan iti pungtot mo. Anya tinapasamak. Pwede na talaga na dyan, Mario! Apay ni Mario, manong. Samkit di ka no na makaumahin ton rabi eh. Agtrangkaso ka no. Kat di nakabalan ti Romar. Ay, tilo ko. Mawatamlatan manong Jigo. Tadamat gayam sa gubanit na. Anya pa ngay. Jakmat mabalin na pilitan. Amang ano sumabit tayo. Kapukan ko na. Sino ti sana makabungtod. No kaano adimtengan ti inururay tayo. Agsakit-kit din. Kasano nga ron itan, manong? Inton rabi inti pagnatayo. Awan ti agbalaw iti saritaan kan plano. Matuloy ti pagnatayo. Ay manong Jigo. Di ka nagkadkad. Kasapulan ta ti kwarta. At datan ti balay nagiti agasawa baknang. Nagdakkel ti balay da, manong. Wan. Nagadutag kakapintas agamit daw, Natural, tabak ng dagat nga rod. Kumay ka, sumurot ka kanyak. Punaan ta iti master's bedroom. Tara, Sam. Kwa? Surutan ako na kwet. Akinayat ka. Amangan na makaraing dagiti bumalay, ha? Sino kayo? Apay ngagdang kayo dito eh. Nagtataw, manong Jigo. Huwag ka rod. Just kay. In Swiss na pa iti silaw. Agtatakaw kayo niya. Ay, pumanaw kayo dito eh. No saan? Malmalwan kayo babaan dito igam ko apang or. Manong Mario, ti babae. Anya pa lang ter aramida, Adrian. Pabuksi tamon ti babae. Anya, sana mabalin, manong Jigo. Adrian, sika ka di dayta? Amo na ka, Adrian. Anya pa lang ti kukuam. Duka sa pulan na patayam. Patayamon. Sana mabalin nga damakailasin ka na ta. Delikado no sumabit, ha? Sana mabalin, manong Jigo. Iso ti inak. Umikan, pumanaw tan dito eh. Anya! Jak ninamnamang inam gayam ti katalak na Don Rodrigo kan Doña Beatriz. Jak matamo nga ijay gayam ti pagtrab-trabahon na. Iti lang amin cellphone kami ngagsarsarita. Sagpaminsan pa ikit diya. Iso ajak pulos na adan iti gundaway amang ibagakan ko na. Iti panang malmaltrato ni Nana Mildred kanyak. Kabayatan ti kadak iti poder da. Naimbag ka pa eh. Tanda pa ilang ti inam, Adrian. Manong Jigo? Anya pa ilang ti araramidan. Subliya mo ti inam. Sigurado nga urayan na kanday jay. Di mun sayangan da ito yakan ito. Tapno mga baruhanan ka, Adrian.
Adrian, anak ko. Agyaman ta nagsubli ka. Amom ka di nagpanawagan nak iti istasyon ti radyo tapno masapulan ka. No, kasta. Amo yun awana ko iti poder ni Nana Mildred. Kinapudno na. Nagawidak iti lugar tayo. Tapno sukunan ka. Napanak iti balay da Mildred. Kat sigun kan ko na. Pimanaw ka kano. Gaputa sinakit mo kano ti panangungat na kan ka. Sana po nuday ta, Nanang. Ha? Ulbod ni Nana Mildred. Anya ti kayat mo asawan? Naulpit ni Nana Mildred kanyak, Nanang. Inaramid nak nga alila. Anya? Tunggal umawag ka kan ko, ana. Ket agsarita ta. Nakabantay kanya. Tapno sana ka makapagpulong kada kayo. Ti awanan bain, Mildred. Isugsugal na pa'y dagiti kwarta nga ipawpaw ityo. Diyos ko, di man lang naasyan kan ka. Ti ayop a babae. Awanan bain. Sa anak pa yan nakalpas iti high school, ah. Ta pinagsardeng nak. Sa anak to pinagtrabaho. Anya? Diyak magustuhan ti naramid na. Ti panangila ko na kanyak. Imbugaw nak iti bakla nakautangan na iti dakkalagatad. Iso day jay. Pimanawak iti poder na, Nanang. Pagawanan na kanak ko. Nagbidutak iti panangitalag ko kan kay ti dayjay, Mildred. Ibagak kadasar kan ma'am tinapasamak kan ka. Amok amawatan da ka. Patyak at tulungan da ka, anak ko. Manang Alma, aping adda ka manan ditaw eh. Awanan ka itibain, Mildred. Aping ngay ngagsipat ka manang, anya tibasol ka. Nagpuskol pa'y laang tiropam amang damag itibasol mo. Ha? Nagkita kaming iti anak ko. Ket imbaga na amin ngay nararamid mo kan na. Ha? Manang Alma, kuang amin. Denggan na kuma. Apay anaaramid mo ti kasjay iti anak ko, Mildred. Nagbalinak anasaya at kan kakas gayam ko. Kabailak ngaklunan ti panang paspasakit mo ken ni Adrian. Ti panang pasardeng mo kan kuana iti panagadal na. Uray permi asakit kanyak dagita. Nyamjak pulos maaklon ti panangila akum kan kuana iti bakla. Tapno laeng agkakwarto ko! Manang Alma, pakawanan na kuma. Inaramat mo lagayam ti awan kaes kan na dagiti kwartang impaw-paw ko para iti anak ko. Manang Alma, pakawanan na kuma. Di ka madanagan. Inutal kabayadan dagitay. Basta di na kumay dardaraw. Pangasem. Di ka madanagan. Saan ka nga idaraw? Awan dakas nga aramidakan ka. Saan ka abalsan? Tilaangan Diyos ti makaamukan ka. Gapu iti tulong dagiti amok, nakaturpos ti anak ko iti kolehiyo, kat isumatan tinangitalkan da sa Rodrigo kanimam Beatriz iti kumpanyada. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, gapu ta di na binaybayan ang maisadmak ti anak ko. Miss F, dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Alma. Ken ka pagayam, Alma. At datay pagsasao nga kunanakat, ti tao ang mayroruman, Diyos ti manarakan. Makunak anagasat kayong agina, gaputa nakasarak kayo iti nasayaat ti panagpuspuso na. Iso ti nagbalin nga instrumento, tapno maragpat yo ti napintas a kasasaad ti biagyo ita. Subadan nyo nga rod ti kinasayaat da kada kayo. Ipakita yo nga saan daan nagbidot iti panangtulong da kada kayo nga agina. Alakas tan pagayam, Alma, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ti
dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.